Mamwe ma aciari ma cukuru ya Nkobo Primary nimeumirite kumeneria mwarimu munene wa cukuru ino na ritwa Mrs. Mbogo makiugaga ekarite cukuru ino gwa nkurukia miaka 30 kingi arutwa marietua mbeca nkurukia ngiri 8 iria makuga ni murigo omurito kirimo makiugaga ona marietua mbia ino matiandikiritwe risiti riu iromba riao ni mwarimu uyu umunene neberwe cukuru ni ino na kethero ati ugu makarutha maandamano ya kuruka Jumatatu ecite ate murute bauni bamwe baciari bara bathomithagiria na cukuru ya Nkobo Primary na rwa bagishumirie na mateta mbere mabakiuga kigina kia bisi kiria bakura ni gikingi muno bakiuga kigina giki ni nkurukia ngiri 8 kiri o mwana class 8 ari 8500 mwana class 6 akaita 8500 mwana na salary ta 4600 yo tam kwena mbeca ingi gwito 500 tokaricha price ngiri inde euto tokomena nene Nkobo Primary na ana bankobo bengawa ndira kegero gekuthithwa mwana ateithagia kigerio wetho tena mbe uteithia kigerio kiabiri ni baugite kiri mbeca iria bagwitwa cukuru yete account number ya mbeca na njara na nkuruki bakiuga nandi banenkana mbeca igute receipt banenkagirwa neno ntokobo eterugura wa account ya mbangi anto baikaya mbeca mbangi na account onde tingi to kwenda menye Nkobo onde tingi na mbia cha chetaina na mbe cha capitation ni tia jojo ijo to kwenda mbere ikwiro ina chete toto echo na tari sidi otemba kwandikirwa mbeca ira wito nyika urare uthingatia he otemba uthingatia mbeca ukathingatia na eno tari sidi we nayo nengerete mbeca ici cireta complain na complain ero kareta ugo we muciari utukomba gwitatara nuntu utena kiria wandikiri kiria kina gikuonania risiti kingi aciari baba bariuga ni bagwitwa mbeca cia kwirika cukuru bakiuga bone giutati na bo ni untu rwego ni rwatengeri kigina kia CDF ruthingo rwa Nkobo ina chietere cha CDF ndetwetagwa mbeca cia gwaka ruthingo ina mbia cha ruthingo chietere na rutathira na imbia tumerwa ruthingo rwambiriria boga itia ntwa rwambiriria ndembere rwamba kuthie kanyomera muntu kamba thie kanyomera kithono kiawe na ombere lakini ana Nkobo yambiriria ruthingo rumeta boga iti mwanka naja kenda kwanyania ati mbeca cia tumerwa no tayo cia tumerwa itathira matiro ira ciatigari na cietere iromba rao kiri thirikari ukurukira rwangi rwa kithomo ni mwarimu uju kumenyekana ta Mrs. Mbogo eberwe bareturungi ni untu uju akarite cukuru iji gwa nkurukia miaka 30 mwankana adu abatu katonogera cukuru iji tukono gwitwa mbeca cia tunogia na mwankana afu tunao turenda Mbogo ete atwentigire na ndia twanoga imirigo na tukwenda kwa ura murigo jojo turenda ethira ni education obisi ya education etothikera na igwekiriro giatu Mrs. Mbogo ajokaria mbeca Nkobo Primary agaikia kwa Ministry of Education agakukumana akanyierwa meanka aciari baba mukana jo bethera batithikiri nyuma ya kiumia kimwe Jumatatu etwetete DCC wetu athateta na muchemanio munene wetu education athateta na muchemanio MP wetu athatera jaja MCA wetu athatera jaja tukwa Jumatatu twandikiria Nkobo Primary holiday cukuru ya Nkobo Primary tethomwa itagarere turakugeria gucwa mwarimu uju munene nirithirite rikiringa iga nyuma ya kwithira obisi yawe ingi na kinya munini wawe ingi na tukiromba namba cia arimu bau arimu baraboka rikuba kiuga batina namba ciao na bangi bakira gutwariria buru nyuma ya gita mwerekeri wa kithomo kiri subconte yankwene mitongo maseka gwiritunga aregwikinya Antone aja ethira gikabana na nikimburugura wethirite yake muritira kathangu thio ni tokande ndi mwarimu uganga kwa ataita rukigwa dikera menya omba kwenda meshima ya mwaja te utethia heshima reu ya ngiro ro matukuru ejethira no ntogwa urejo kareterwa mbeci Mrs. Mbogo ukareterwa mbeci imate o arenkia tumo kwenda gwetwa director kwa geta director na beto bengo cukuru bonde gotwekio tika bathithagia tekorumana imbecho reterwa Mrs. Mbogo akarete amenka 50 ambitana gaja onime kuma 1983 na nuore aja ne ate ogwo mauku jaku gote thoma
menya thina yanu ugenda protect antu banene au una haja na sisi na tote kwa heshima riu ukwenda nuntu ina gwo tu heshima riu tutethia kwa ketho tu tutethia mbio tumokwenda tugutethia hatutakusikiza hata wewe. Amekuja in good faith. Hakuna good faith. Yeye huyu chairman wa hapa amekaa mimi nikiwa mwanafunzi hapa over 40 years. Huyu madam headmaster amekaa over 30 years. Unaona? Yeye anamuaka unamwambia tumsikize. Lakini kwa hata director anasema hao wako hapa ni makanga na watu wa Urban. Hata yeye tutamfunza. Akwenda gwetwa mama kaugetwa director. Siandike kwa kifua director. Mwirekere uju wa kithomo kinya wetagarere turia kugeria kwaranire na werekeri Ngaiga arathutire ngari na gwitithia buyoni na gukinya njira kuma Nkubu gicigo mbunge kia Southiment nkiripotera ndeto cia Weru riakwa ritwa ni Mutungi Kare.